Allahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan alamatul khafdi, tanda-tanda khafd. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullah, walil khafdi salasu alamat. Untuk khafd itu ada 3 tanda. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Ya'lam rahimakallah annal isma yakunu mahfudhan idza wujida fihi wahidun min salasi alamat. Ketahuilah rahimakallah bahwasanya isim dikatakan mahfudh. Nama lain dari mahfudh apa? Majrur. Apabila didapati satu dari 3 tanda. Al-ula al-kasrah. Yang pertama kasrah. Wahiyal aslu fil khafdi. Kasrah adalah hukum asal pada khafd. Hukum asal khafd itu menggunakan kasrah. Wasaniya al-ya. Yang kedua dengan ya. Wasalisa al-fathatu. Yang ketiga dengan fathah. Wahuma far'ani anil kasrah. Keduanya apa itu? Ya dan fathah cabang dari kasrah. Jadi hukum asal menggunakan kasrah. Cabangnya, penggantinya ya dan fathah, ya. Walikulli wahidin min hadhil alamat as-salasa al-mazkura mawadhi. Dan masing-masing dari 3 tanda yang telah disebutkan, apa itu? Kasrah, ya dan fathah, ada tempatnya masing-masing. Memiliki tempat masing-masing. Mawadhi'ul kasrah, tempat-tempat kasrah. Qala al-musannif rahimahullah, fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi' fil ismil mufrad wa jam'it taksir wa jam'il muannas as-salim. Adapun kasrah dia merupakan tanda khafd pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Ya. Asyarah qauluhu wa ammal kasrah fatakunu ila akhirih fihi annal kasrah la takunu alamatan lil khafdi illa fi hadhil asma' as-salasah. Padanya terdapat faedah bahwasannya kasrah tidak dikatakan tanda bagi khafd melainkan pada 3 isim di bawah ini saja. Yang pertama al-ismul mufrad, isim mufrad. Wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan satu, baik muzakkar atau muannas. Kama marra ma'aka, sebagaimana yang telah berlalu bersamamu. Nahwu Zaid, contoh Zaid. Wa Amr, Amr. Wa sayyara, sayyara. Wa nahwu dzalik. Zaidin, Amrin, Sayyaratin, gitu kan?
Yang kedua, jam'ut taksir. Jamak taksir. Wa huwa ma dalla ala aksar minasnaini au isnatain. Jamak taksir itu sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua, baik muzakkar atau muannas. Ma'a taghayyuri fi sighati mufradihi. Dengan dibarengi ada perubahan bentuk mufradnya. Nahu asadun wa usdun, asad, usdud. Ya. Karimun, kurama, sarir, surur. Itu jamak taksir. Asad jamaknya apa? Usdun. Karim, kurama. Sarir, surur. Jam'ul muannatsis salim, jamak muannas salim. Nahwu jamak muannas salim itu ma jumi'a bi alifin wa ta. Jamak ya isim yang dijamakkan dengan alif dan ta. Alif, ta. Muslimatun jadi muslimatun. Mu'minatun jadi mu'minatun. Nahwu dakhalat tiflatu 'alal fatayati. Dakhalat at-tiflatu 'alal fatayati. At-tiflah muannas bukan? Muannas. Ya enggak? Nah, al-fatayat itu jamak dari fityah. Wasami'at Fatimatu anit talibati. Fakullun minal fatayat wat talibat makhfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuk huruf khafd. Wa alamatu khafdihi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Tanda khafdnya adalah kasrah yang zahir yang ada di akhir. Li'annahu jam'u muannas salim, karena itu digolongkan jamak muannas salim. Jelas ya? Niyabatul ya anil kasrah, pengganti ya dari suatu kasrah. Qala al-musannif wa ammal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi' fil asma'il khamsa wa fit tasniyah wal jam'i. Ya. Musannif mengatakan, adapun ya, dia tanda bagi khafd pada 3 tempat. Asmaul khamsah, isim musanna, dan jamak muzakkar salim. Lafaz jamak ketika diitlaqkan jamak yang dimaksud jamak apa? Jamak muzakkar salim. I'lam rahimakumullah anna ya takunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'. Al-mawdhi'ul awwal al-asma' al-khamsah nahwu sallamtu ala abik wa marartu bi akhika wa dakhaltu ala hamika wa marartu bi dhi malin. Semuanya dengan apa? Dengan ya. Fakullun min abika wa akhika wa hamika wa dhi mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi. Wa alamatu khafdihi al-ya'u niyabatan anil kasrati. Jelas? Antum nyambung enggak? Rajin murojaah apa enggak? Antum anggap sekarang antum belajar depan masyayikh. Ya, anak enggak lagi terjemahkan. Gampang ini tadi. Tinggal antum murojaah apa enggak? Ya. Fakullun min abika wa akhika wa hamika wa dhi mahfudun. Unzuru ya ikhwan. Hadil alfaz majrura bi alamat al-jar wahya al-ya. Abik, abika, akhika, wa hamika, wa dhi. Jelas? Itu semua dengan ya kan? Lidukhuli harfil khafdi alaihi. Wa alamatu khafdihi al-ya niyabatan anil kasrati. Al-mawdi'u tsani al-musanna nahwu marartu bit talibatain. Marartu bit talibatain. Mufradnya apa? Talibatain. Mufradnya apa? Talibatun. At-talibatu. Nahwu sallamtu ala syaikhain. Mufradnya syaikhun. Wa nahwu ahdaitu ilal mustafidatain. Al-mustafidah.
Fakullun minat talibatain wa syaikhaini wal mustafidatain mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-ya al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha niyabatan anil kasrati li'annahu musanna. Al-ya fil musanna qabla al-ya كيف حركته قبل الياء كيف حركته قبل الياء الفتحة وبعد الياء كسرة وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور وما بعدها واضح قبل الياء مفتوح مكسور بعد الياء. Al-mawdi' ats-tsalits jam'ul mudzakkari salim nahu sallamtu 'ala al-mudarrisin. Al-mudarrisin jama' raf'uhu al-mudarrisun wa anfaqtu 'ala al-mustafidin fa kullun minal mudarrisin wal mustafidin makhfudun lidukhuli harfil khafdi 'alaihi wa alamatu khafdi al-ya'ul maksur ma qablaha al-maftu ma ba'daha wa kullun minhuma jam'u mudzakkarin salim. Masing-masingnya dianggap sebagai jamak mudzakkar salim. Kemudian niyabatul fathati 'anil kasrah. Fathah menggantikan kasrah. Qala al-musannif wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladzi la yansarifu. Fathah dia tanda khafd pada ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak ditanwin. Itu makna ismul ladzi la yansarif. Difahami? Apa makna ismul ladzi la yansarif? Isim yang tidak ditanwin. I'lam rahimakumullah anna lil fathati mawdi'an wahidan takunu fi alamatan ala khafdil ismi. Wa huwa al-ismu alladzi la yansarifu ay alladzi la yaqbalu tanwin walal kasra. Jelas? Ismu alladzi la yansarif la yaqbalu tanwin walal kasra. Wa yakunu ghaliban min asma'il anbiya min ghairil arab. Seringnya termasuk nama-nama para nabi yang bukan dari kalangan Arab. Nahu marartu bi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Fakullun min Ibrahim wa Ismail wa Ishaq mahfudun wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan anil kasrah li'annahu ismu la yansarifu. Wadih? Jelas? Ya, jelas. Kemudian alamatul jazmi, tanda jazm. Qala al-musannif walil jazmi alamatan as-sukun wal hazf. Jazm memiliki dua tanda, sukun atau hazf. Hazf itu membuang. I'lam sabbatakallahu 'ala sunnah. I'lam sabbatakallahu 'ala sunnah. Semoga Allah mengokohkan engkau di atas sunnah. Anna lil jazmi alamatain. Bahwasanya jazm memiliki dua tanda. Al-alamatul ula as-sukun. Nahu lam yaktub aliyun ad-darsa. Lam yaktub aliyun ad-darsa. Wa illam walam yakhruj Ibrahim ilal halqah. Yang lebih tepat ini namanya halqah, bukan halaqah. Ya. Kalau halqah artinya majelis lingkaran. Kalau halaqah artinya tukang cukur. Difahami? Ini namanya halqah, bukan halaqah. Jelas ya? Wadih? Ini perlu antum fahami baik-baik. Ini namanya halqah, bukan halaqah. Orang kadang bilangnya apa? Halaqah, ya, itu kurang tepat. Yang lebih tepat halqah. Ibrahim tidak keluar ke halqah. Walam yazlim Ahmadu ahadan. Kenapa Ahmad tidak ditanwin? Nama orang yang dia ikut wazan af'al. Fakullun min hadhil af'al majzumun lidukhuli harfil jazmi. Ya. Lam alaihi. Masing-masing dari fi'il berikut ini dijazm dikarenakan masuk huruf penjazm yaitu lam.
Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa kullu wahidin min hadhil af'al fi'lu mudhari'in. Masing-masing dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il mudhari'. Jelas? Kemudian al-alamah ats-tsaniyah, tanda yang kedua, al-hadzfu. Hadzf, membuang. Nahu lam yaf'ala wa lam taf'ala wa lam yaf'alu walam taf'alu walam taf'ali wa ala hadza qis kullama kana min babiha wa kullu wahidin min hadhil af'al al-madhkura fi'lu mudhari'in majzumun lidukhuli harfil jazmi lam alaihi wa alamatu jazmi hadfun nun. Ya, wa alamatu jazmihi hadfun nun. Jelas? Dikenal dengan apa ini? Al-af'al al-khamsah. Ya, wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar.